mu mazina ya AFC M23 bavuga ko ngo igiye kwita yagira gute isohoka Bukavu. M23 ubwo se byashoboka nyine nawe ubwo turasa kubireba. Oya ni bya bindi byo kwikina, ni bya bindi bya buri munsi byo kwikina muri Kinshasa, cyangwa se turaza kubigarukaho muri rusange. Nicyo kintu twababwira. Reka twicire muri aya makuru ku buryo burambuye 100%. Tubabwira yuko rwose twabwira ko mwakanda subscribe mugakora kuri notification, hanyuma mukaduha n'ibitekerezo ku makuru tudahwema kubagezaho 5 kuri 5 cyangwa se umunsi ku munsi. Amakuru tujya kunyuramo mu buryo bwihuta cyane cyangwa se tudatinze na gatoya, kuko gutinda ntabwo ari byo bintu mu by'ukuri twebwe tugenderaho cyangwa se twiyemeje. Mongondire mbanze mbabwire yuko mbere na mbere bombardement cyangwa se kurasa barasiye kure ku ruhande rwa Kinshasa bakomeje kubikora mw'abantu bakomeje kubikora, ndetse abantu amakuru dukura muri AFC M23 nuko babyutse batakamba bavuga bati mw'ijoro rya tariki 21 ikira tariki 22 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2026 coalition ya Kinshasa yateye icyo bita drone za kamikaze. Ni drone mbi cyane z'ubwiyahuzi ngo mu bice bituwemo n'abaturage mu by'ukuri, cyane cyane ahitwa Gakenke, Karingi ndetse no muri centre ya Minembwe ubwayo bagabyemo ibitero bya drone. Abanyamurenge baracyagabwaho ibitero na nisa na n'ubu ngubu na nisaha kugeza kuri ubu. Rero amakuru yandi akaba yemeza ko ngo byari abantu babipfiriyemo, abandi barakomereka, bituma n'abantu b'abaturage bahunga nk'uko abo muri AFC M23 babigaragaza. Hanyuma ikindi rero kikaba kigaragaza ko kuri ubu ngubu ibi bikomeje kugenda bizamura umwuka mubi hagati y'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse na AFC M23. AFC M23 kuri ubu ngubu iravuze iti dutanze umugabo mw'abantu mwe, cyane cyane kuri iyi myitwarire cyangwa se kuri ibikorwa biri gukorwa mu buryo bwa system, ndetse bakagaba ibitero by'umwihariko ku baturage b'abasivili. Nahoze mbona inka mu Minembwe, amashowe wenda ntabwo twacisha, ariko inka zavuyemo ibyo mu nda zagize gute, ibintu byadogereye. Ibi nyine ni bya bikorwa bya kinyamaswa nyine bakunda kugarukaho umunsi ku munsi. Ibintu sinzi nge nta nubwo nzi nuko ibintu bizanarangira. Nubwo abantu ngo urabona nka Donald Trump bavuga ngo intambara ngo yararangiye, ariko mu by'ukuri iyi ntambara ahubwo ni iri kuba mbisi. Ese nk'izi nka zaziraga iki? Izi nka kugeza kuri ubu ngo abantu niho bavugira bati rero izi nka ko zitubabaje, kandi mu by'ukuri biragaragara yuko ntabwo ari ibintu bihwitse na gatoya. Usize inka nyine ubona ko ziba zabigendeyemo, ziba zanishwe nabi, ukabona ibyo mu nda byavuyemo, ubona ari ibintu biteje inkeke mu by'ukuri. Ni kwa kundi baba bari gushaka Tshisekedi ndetse n'uwo bita Evariste Ndayishimiye nibo babyihisha inyuma. Ariko hari n'amakuru mbona ku mbuga nkoranyambaga bavuga yuko ngo M23 iri kugenzura ikirere cya Uvira, ndetse ngo abayobozi kuva ku isaha 8 z'ijoro bavaga muri uyu muki berekeza Bujumbura. Abarundi ngo na FRDC kuva kwa gatanu barimo no kutumvikana n'ingabo z'u Burundi, kuko ingabo z'u Burundi ziri gushinja FRDC kubagambanira ngo kure 23 bigatuma batakaza abasore benshi. Urumva ibi n'ubundi bijyana nuko hari amakuru agaragaza yuko tayari abo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ndetse nabo ku ruhande rwa Bujumbura bo deployment barayikoze. Akenshi deployment zabo ziba zinagizwe n'abasirikare benshi, ni naho biva no kugira gute no kuba bashwana bya hato na hato, kuko baba barya ubusa bitana ibisamba kenshi. Urumva amakuru rero ahari breaking news nuko kugeza kuri ubu ngubu ukuntu umutekano wifashe muri iki kirere cya Uvira ni ibintu birimo guhinduka buri kanya. Amakuru yemeza ko Tshisekedi kuri ubu ngubu barimo we na Ndayishimiye barimo gukinisha umukino nk'umwe wari igomwe.
by'umwihariko wo gutegurira imigambi igambiriye gufata ibice bigiye bitandukanye mu burasirazuba bwa Kongo ariko no gutera u Rwanda. Urumva? Ndetse abasirikare barenga ibihumbi 10 tayari kuri ubu ngubu muri uyu mugoroba bamaze kugira gute gushyirwa hano muri Uvira, harimo ibihumbi 2,700 ba FDLR, ibihumbi 4 b'igisirikare cy'u Burundi, Mai na Wazalendo tayari bahashinze amatako utibagiwe n'abacancuro b'abazungu, bakaba bamaze gushyira icyo bita ngo defensive position hano muri Uvira. Amasoko agiye atandukanye by'umwihariko ay Bujumbura aremeza ko President Ndayishimiye kuri ubu ngubu yamaze kwemerera Tshisekedi yuko Uvira kugeza kuri ubu ngubu igomba gukoreshwa, bagomba kwikoresha kugira ngo bagire gute batesha umutwe cyase bazonga u Rwanda. Kuri ubu rero amakuru akagaragaza yuko nanone iyi muri by'ukuri ibi byibukije abantu n'ubundi gahunda yari iri mu mujyi wa Goma, cyane cyane yari irimo Sadek ndetse n'abandi batandukanye, aho bari bashinze ibyo bita heavy artillery cyangwa se ibitwaro biremereye. Hano inkuru zihari nuko naho Uvira bamaze no kugira gute kwashinga intwaro ziremereye zishobora kuba zarasa no ku butaka bw'u Rwanda. Urumva nk'ibyabereye i Goma n'ubundi nk'uko amakuru akomeza kugenda atugeraho ijana ku ijana. Rero bikagaragara yuko tayari isaha n'isaha hari abantu bavuga ngo AFC M23 ntabwo yakwisubiza Uvira, ariko ndagira mbamenyeshe ko mu ntambara bari ukwirwanaho no kwirengera. Nta mategeko akurikizwa mu ntambara. Iyo ubona ugiye gupfa ugerageza uburyo nawe utanga undi ugiye kukwica kuba yapfa. Yego. Ni ibyo rero nicyo kintu twavuga kuri iriya nkuru mu by'ukuri ya deployment cyangwa se yuko muri Uvira byifashe. Ndetse ibi bikomeje kugenda bigaragazwa n'amasoko atandukanye yuko nyuma yuko Goma ibaye collapse, Kinshasa ibikoresho byabo by'inkazi n'ibiki byose babiryamishije muri Uvira. Urumva ni ibintu wumva ute? Ibintu rero ibintu uko byagenda kose hari abantu baraza kubigwamo kandi navuga ngo bakomeye. Ni kenshi cyane mu 2023 bahoze bateguza uyu mugabo bwana President Neva cyangwa se President Ndayishimiye Burundi, bamuteguje kuva kera na kare, bavuga bati nukomeza kugaragaza akaboko cyangwa se kurambura akaboko muri intambara nta kindi tuzakora, tuzarasa mu Gitega cyangwa se za Bujumbura. Uyu mugabo rero yanze kuvuroroka. Urabona mu minsi ishize yabaye umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe, abantu bavuga bati wenda hari ukuntu ashobora kuzisubiraho, hari ukuntu wenda azamera nk'ugenje gakeya muri intambara Repubulika na Demokarasi ya Kongo ihanganyemo na 23, ariko noneho ahubwo ndabona ariho yakajije umurego, ndabona ariho ibintu byasubiye kuba ibindi. Gusa tutibagiwe n'uyu Perezida Felix Tshisekedi, nibyo ejo bundi wambwira ubushize warambwira guterega buriya Tshisekedi 23 itaramwica itaramukuraho, n'ubundi bazahora mu ntambara, bazahora bagejuru. Sayizi ngizi rero uko byagenda kose urumva bura nkuko kunze kubivuga, umwe ari guhiga undi, nuko ngo uzatanga undi azamwica. Ariko ikiriho cyo nuko mu 23 nta kindi kibaraje inshinga n'ukuro ubutegetsi bwa Gitega n'ubutegetsi bwa Kinshasa icyarimwe bagomba kujyana. Reka twihute cyane duce muri iyi nkuru mu by'ukuri ya The Great Lakes Eye isobanura ibijyanye na situation kimeze mu by'ukuri yo muri Uvira. Bivuga yuko kugeza kuri ubu ngubu nyuma yuko umujyi wa Goma ufashwe na AFC M23, biragaragara yuko Uvira yamaze guhindurwa Goma mu buryo by'umwihariko bari biteguye. Ni umujyi uherereye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ukaba uherereye muri Sud Kivu cyangwa se Kivu y'Amajyepfo, hanyuma akaba mu by'ukuri ari umujyi uherereye ku nkengero cyangwa se inkombe za Lake Tanganyika.
amakuru rero bagakomeza bavuga yuko kuri ubu ngubu rwose umwaka umaze kurenga by'umwihariko uhereye mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2025 aho Kinshasa ndetse n'abantu bayo batsinzwe bananirwa mu by'ukuri kuresista cyane cyane ku bice byegereye umupaka w'u Rwanda. Raporo nshyashya rero z'ubutasi zikaba zigaragaza yuko kuri ubu ngubu bamaze gushyiramo indi concentration yo ku rwego rwo hejuru, bazana ibyo bita anyeshyamba, bazanya abacancuro b'abanyamahanga, bazana heavy weapons cyangwa ibitwaro biremereye babirunda hano muri Sud Kivu. Amakuru agakomeza avuga yuko observations cyangwa se ibituruka muri aka gace bigaragaza ko kuva muri uku kwezi kwa kabiri ndetse n'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2026 turimo kuri ubu ngubu hari icyo bita ngo ni anti-Rwanda political military alignment, cyangwa se bongeye kuzamura umwuka wo kugira gute, wo gusa nkaho batibanda cyane ku ntambara na M23, ahubwo bakaba batangira no gutekereza imipangu igira gute yo kwibasira u Rwanda. Sinzi niba icyo kintu cyumva. Iki kintu cyari gihari mbere yuko Goma ifatwa. Goma igifatwa buriya ngo Kinshasa n'u Burundi bahise basa nk'ababyibagirwa, ahubwo batangira gutekereza iki, uko bakwirwanaho, uko babonaga yuko intare za Sarambwe zirimo kwiruka ku muvuduko utarigeze ubaho. Ni ukuvuga ngo target bari bafite cyangwa se concentration bari bafite ku Rwanda yabaye nk'ihita ihinduka, batangira ahubwo kureba uburyo bakwirwanaho nibatakaza ibice byinshi. Gusa iyi nkuru igaragaza ko ukwezi kwa kabiri gushize n'uku kwezi turimo ariko noneho batangiye gutekereza kugira gute ku buryo bakongera noneho kugira gute kumenasa cyangwa se kwataka u Rwanda. Kuri ubu rero amakuru akaba agaragaza yuko rwose kugeza kuri ubu ngubu nibura abarwanyi 60,000 muribuka yuko mu 2025 bari bamaze guterekwa hano Igoma ubundi 60,000 abantu benshi cyane. So bari bafite intwaro ziremereye muri abo hari Goma, birumvikane ko birometero bike n'umupaka w'u Rwanda. Hanyuma kandi ikindi President Felix Tshisekedi yakaba muri aba 60 yari yashyizemo units zitandukanye za FRDC, hakazamo gisirikare cy'u Burundi, SADC, Wazalendo, abacancuro b'abanyaburayi mwarababonye, MONUSCO ndetse na abo muri FDLR mu by'ukuri. Hanyuma ikindi kandi kugeza kuri ubu ngubu mw'abantu mwe Goma nyine iki cyamakuru gikomeza kivuga yuko yari icyo bita command hub cyangwa se atangirwa amabwiriza y'urugamba ndetse n'ibikorwa bya nama operation n'ubutasi byose, amakuru akaba ariho agira gute akusanyirizwa mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma kugeza kuri ubu uwo mugambi rero ntabwo wagezweho, birumvikana kuko ibyabayeho ni bindi muribuka ko mu kwezi kwa mbere tariki ya 26 na 27 umwaka wa 2025 zari inzozi mbi kuri coalition ya Kinshasa, kuko niho Goma yavuye n'uruva gusenya. Ibyo bari bubatse byose byahise bishyirwa ku butaka birasenyuka neza mu kanya nkako guhumbya, ahubwo bagira gute basigara bacungana nuko bakiza amagara bahunga. Muribuka ko M23 bataye icyo bita ibikoresho karabuhataka, harimo ibifaru, harimo mu by'ukuri mbese ibimodoka by'intambara, za rokete, amajipe, za drone, indege barazisize reka barazita bariruka. Rero nuko nguko byagenze. Hanyuma muribuka ko n'abacancuro 300 bacisha b'abanyaromania tayari bitanze kuri M23 igihe Goma yafatwaga, bacishwa mu Rwanda ndetse n'abasadike benshi nabo bagira gute bajya kwitsimba muri base za MONUSCO cyangwa se za UN. Hanyuma rero Uvira now appears to be the new staging ground. Kuri ubu noneho ibyo ngibyo byageragejwe Goma bikanga, birimo gutegurirwa hehe Uvira, muri Uvira. Hanyuma amakuru akagaragaza ko Uvira buriya ni n'agace kari strategique kuri Kinshasa kubera impamvu zitandukanye, harimo za gisirikare, kari strategique ku buryo bwa politique ndetse no ku bikoresho.
uburyo babona ibikoresho kubera yuko begereye Burundi. Hano hantu biborohera gukura abasirikare ndetse n'ibikoresho bikomeye mu Burundi bikazanwa hano ku rugamba ku kibuga cy'imirwano hano mu bice bya za Uvira. Uvira ni ibirometero bikeya uvuye i Burundi ndetse ni ku marembo mu by'ukuri birumvikana haca nk'uko twari tubivuze ibyo byose ku buryo bugaragara cyane. Kuri ubu rero ikindi Tanganyika irakoreshwa buri si n'u Burundi gusa muri rake Tanganyika hacamo abasirikare bashyashya baje ku rugamba n'ibikoresho. Urumva rero ni ahantu hari strategique mu buryo bukomeye cyane. Rero amakuru akemeza yuko n'ubundi tariki 6 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 n'ubundi hari amakuru agaragaza ko mu by'ukuri FARDC ndetse na Wazalendo bongeye nyine kwinjira muri Uvira n'ubundi nyuma yuko AFC yisohotsemo nkuko yashakaga kugira gute ngo gutanga icyo twakwita nko guha ibiganiro amahirwe. Urumva nyuma yo kubisabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ngayo nguko rero nibyo bihari kugeza kuri ubu ngubu. At the time nuko ngo hari abasirikare 500 bo kwa Tshisekedi, 600 abakomando 600 ndetse n'abaspecialiste mu bya drone bagera kuri 20 b'abaratino abanyamerika y'amajyepfo. Abaratino ndetse n'abandi 200 b'abakomando abacancuro nanone bandi 48 batandukanye nabo baratino 20 bose tayari bari bamaze kugira gute kugera hano Uvira ndetse n'ibikoresho. Ngayo nguko ibintu urumva ko bitoroshye cyane ndetse rwose amakuru akemeza yuko Tshisekedi ku itariki 12 y'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2026 ni muri uku kwezi n'ubundi tayari hari amakuru yagiye hanze agaragaza ko Felix Tshisekedi kuri ubu nyine iki kintu cyo kwamagana cyangwa se cyo gushaka kurwana u Rwanda tayari by'umwihariko akoresheje Uvira yanacyongeyemo umuhungu wa Juvenal Habyarimana witwa Jean-Luc Habyarimana ndetse n'uwitwa Faustin Kayumba Nyamwasa. Bose ni umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Bose ni inyangarwanda. Aba n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Aba n'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Hanyuma rero kugeza kuri ubu ngubu tayari bikaba bamaze kongerwa muri uyu mugambi ariko base yabo ngigomba kugira gute kuba Uvira. Urabizi ko na FDR rerutse gusora itangazo igaragaza ko iri muri Uvira ariho ryasinyiwe. Urabona ko aya makuru agenda n'ubundi akagira gute agahura kugeza kuri ubu ngubu. Hanyuma bijyana n'ubundi n'amakuru twakomeje kugenda tubabwira ko FDLR kuri ubu ngubu rwose igiye kwihurizwamo n'abantu barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ndetse bakaba banayita iyo bita FCLL nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho rwose mu makuru yacu agiye atandukanye. Uvira kuri ubu ngubu irimo iragaragaza ngo ni the southern reboot cyangwa se ni ahantu h'ingenzi hari buze gufasha abo ku ruhande rwa Kinshasa na Bujumbura n'abandi barwanya u Rwanda kuba bakongera kwisubizamo akanyabugabo. Ni ahantu ho kuzukira mbese urumva ni ahantu ho kugira akandi kabaraga kugeza magingo aya ngayo nguko rero kuri ubu amakuru akagaragaza ngo iyi nkuru yasoza ivuga ngo the failed Goma playbook has not been abandoned, it has been located south. Ntabwo umugambi mu by'ukuri wa Kinshasa wo kugaba ibitero ku Rwanda cyangwa kwibasira u Rwanda ntabwo mu by'ukuri bigeze bawuvaho burundu, ahubwo icyo bakoze ni ukuwimurira mu majyepfo aho ngaho muri Uvira turi kuvuga. Ayo ni amakuru akomeje kugenda agaragara kugeza magingo aya ngaya. Hanyuma rero nicyo ngicyo twavuga ubwo ni ugutegereza tukareba ese biraza kugenda gute. Gusa u Rwanda narwo ntago rwicaye, u Rwanda narwo mw'abantu mwe
ntabwo rwicaye kuko nahoze mbona n'umuntu wa Kayumba Nyamwasa hari amakuru agaragaza ko yatawe muri yombi ndetse amakuru yemeza ko atari we wenyine burya hari n'abandi babiri ni ukuvuga n'umwe nawe nuriya uyu rero nta wundi mwabibonye yuko ari inkuru yavuzwe cyane mu itangazamakuru yitwa ngo ni Theogene Rutayomba. Uyu yahoze muri RDF ari senior officer ari mu bashinze RNC we na Kayumba. Makuru agaragaza ko yirirwaga asebya Urwanda amanywa nijoro ndetse vuba aha araza kuba agaragara hehe ku kibuga cy'indege cya Kanombe niyo makuru ahari. Kanombe hari n'indirimbo ivuga ngo iki kazabazana azabazana. Ikindi hari undi wafashwe ariko amazina ye ngakomeza kugirwa ibanga cyangwa se ubwiru kugeza igihe n'isi izatangira amakuru ngo ni urwego rw'ubutasi rw'u Rwanda. Ntabwo byoroshye iyi koalisiyo ya Kinshasa u Rwanda rurimo kugenda ruyisenya rwatangiye kuyibomora witonze gake gake kurabona abagabo batangiye gucikamo ibice kuko uyu muntu wafashwe n'inde wundi urwego rudashaka kuvuga cyane umuhungu wa Habyarimana buriya se ntabwo mvuye kwivugira gusa hari umugani umunyarwanda yaciye ngo iyo inkoko ipfuye amagi arabora. Bumva kuba bagenda babakoramo bano bakuru muri bo babakoramo abakuru bariya basigaye ntacyo bagomba gukora ntacyo bakora. Theogene Rutayomba nk'uyu ushobora gusanga muri iyi koalisiyo ya Kinshasa ari we muntu wari uhagarariye Kayumba Nyamwasa mu bihugu by'Uburayi ndetse na Amerika. Kuko Kayumba Nyamwasa wibuke ko aba mu gihugu cya Afurika y'Epfo ndetse ngo yagira uruzinduko mu bice bya za Burundi na Kinshasa. Urumva ntabwo aba yibereye muri Amerika ngo akordone byose. Bivuze ngo uyu nguyu ushobora gusanga ari we mutwe n'ubundi wa RNC muri bino bice. Urumva ko ni igihombo kuri RNC cyangwa se kuri Kayumba Nyamwasa muri rusange. Ngayo nguko rero ayo niyo makuru kugeza kuri ubu ngubu agezweho muri uyu mugoroba. Nicyo kintu twavuga kugeza amagingo ya andi makuru se twavuga ko ari ayahera andi makuru twavuga ko ari ayahe. Dushatse twanasoreza aha ngaha tukaza gukomeza kugenda tubageza ahandi ariko reka tugaruka kuri iri tangazo nanone. Itangazo ryakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga rivuga ko ngo AFC/M23 yemeye kugira gute kuva Bukavu. Gusa AFC/M23 yatangaje ko ari fake. Bari n'ubwenge bukeya byaba ari biki. Gusa hari abantu bashobora kubyemera bakavuga bati se ko bavuye Uvira Bukavu nuko iki batavuye bagasigara nako ariko ibyo ngibyo ntawo babyemera. Baba ari n'ubugingo umugani wabo umugani wa Muzo wa Emmanuel Makenga n'uvuga ngo ubugingo bwaba ari n'ubugingo baramutse bari kuye Bukavu byose byaba ari biki. Gusa iyo Amerika cyangwa bari abakatari bo baba bashaka kugera kuki barekuye baramutse babategeka ndeka tuvuge ko bategetswe wenda na Amerika cyangwa se na Katari bari kure Bukavu bakabikora nkuko bavuye muri Uvira hagati aho ngaho byaba bishatse kuvuga iki ku ruhande rwa 23 baba bari kuvayo baba bari kwerekeza hehe ubwo se izindi mbaraga bazongera kuzikora ari ugutsinda ariko ibi ngibi ntabwo bishoboka. Ni fake news kugeza magingo aya ngaya rero nuko bimeze ariko n'ubundi ngo Kinshasa bisa nkaho yibagiwe rwose ibi bice n'ubundi rwose nayo irabizi neza ndetse amakuru avuga yuko Tshisekedi tayari ntabwo akivuga ku bijyanye. Hari umugabo witwa Dr Dash ukunda gusesengura intambara mu burasirazuba bwa Kongo yagize ati uracyumva Tshisekedi avuga bunagana muzi impamvu hano hari abantu bibagiwe impamvu nyirizina yatumye AFC/M23 ifata intwaro. Bamwe bajya mu by'ukuri banyandikira ngo bacitse intege gahunda muba mwayibagiwe kubera ukuntu AFC/M23 basubiye inyuma muri Uvira bamwe ntibabyifuzaga kandi birumvikana gusa intego AFC/M23 ntabwo kuva kera kwari ugufata ibice basabaga ibiganiro kuva bunagana. Njya mwumva Tshisekedi avuga ijambo bunagana Bukavu cyangwa Goma wapi nawe azi ko byarangiye
ibindi biganiro ni ukureba uko M23 yakorana na leta ya Kinshasa. M23 izajya yongera aho bagenzura bitewe n'umutekano wabo ukomeze. Impunzi nyinshi zaratashye kandi zigomba kubaka nta gusubira inyuma. Gusa nanone kakomeje se kuba uyu mugabo nawe ahangaha ntabwo turi kumwe, akomeje kubatoragura na drone. Ariko ukavuga ngo arimo yabyoroheje uburyo bisobanura, arabyoroheje kandi ubundi nari muzi ko intambara irahari wa mugabo ibyo uvuga ngo byibwe. Ubundi nari muzi ko akunze gukubitira mu ivi, ariko ndikumva noneho yabaye nk'utoneka. Umuntu arakubwabaho ibitero buri kanya abantu bari gupfa bashize, aragutwara umuvugizi ejo akagutwara iki. Ntabwo byoroshye, ni intambara itoroshye ikomeye kugeza amagingo aya ngaya. Hanyuma reka dusoreza, dushatse twasoreza. Yes, reka dusoreza ngaha, turaza kuba tugaruka n'ibindi biganiro bikurikiyeho. Sawa.